هەرجاکە بێنە دەم باش دەمێ پێشکەشکردنا بوتانە دەمژمێر 6 و دەست پێکێ دەژی سارنوچە. عبدولکەریم ئەمیرانی سەرۆکە نونەراتی هەرێما کوردستانی ئەنەکەسە دەبێژێت دەجبینە ئەنەکەسە و مازلوم کوبانێ دەبەحسە بەگەرە لەشکری ڕۆژ هاتەکردن تورکیا خۆشببووی عێریشکردنێ بۆ سەر باژارێ کوبانێ ئامادەتکێ و قاسەدە و چەکداران ڕژێمێ خەندەکان دکۆلن. بەشار ئەسەد سەرۆکە ڕژێمە سووریە هەف بەشیا دەسەڵاتی لەگەڵ قەسەدا ڕەت دکێ. ئەمریکا ژمارە هێزن خوێن کوێ لە ڕۆژاوای کوردستانە و لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ بمینن ئەشکەرە کرد. دوباره سلااوزێ بوتەنێژە نوچەکێ دەست پێکوون و لە باژارێ قامشتۆ بەریا چەندە مژمێران زنجیرێک تەقین باژار هەژاند لێگۆری ژێدەرەگا خۆجهی تەقینە بەرەتەخە ئەنگۆجادەیە الوحدە و بازارە باژارێ قامشتۆ دەهاتە ئەنجامدەن هینات و زانیاری لەسەر ژمارەیە قوربانیان نەهاتیە زانین وەکو کوهاتی ڕگەاندنژی و دوو ئۆتۆمبیلن بۆم برێشکری بوون لەگەڵ ماتۆر سیکلەکی کو ناپا باژارە قامشتۆدا ئیرۆ بەریادەم دوو دەمژمێران هاتنە تەقاندن ji بۆی زانینە داوین زانیاری و قۆربانیên تەقینێ زەبەر خۆ بدمە نوچەکانێ ئارکە سەبری فەخریژێ باژارێ قامشتۆ جەمنەس بمڕەیە سەبری دەمباش داوین زانیاری دەربارەی زنجیرە تەقینن و باژارێ قامشتۆ هەژاندن لەگۆر گۆهات ڕاگەاندن سێ تەقین ئیرۆ باژارێ قامشلۆ چێبوونە دو ئۆتۆمبیلێ گۆهاتن تەقاندن لە ناوە بازارە قامشلۆ ئەو لە جادەیە ئاسەرەکە لە قامشلۆ هەیە لە پێشیا ئوتێلێک بنابێ سوپەرا لەوێ دەرێ دو ئۆتۆمبیل هاتن تەقاندن و زیانێک گەلکی مەزن گەهاند وێ دەبەرێ ئەو ئوتێل بە تەمامی پێشیاوێ خەراب بوو و هەروەها ئەو دکانێن ئێلناوە سووکێ ئێلجێوێ بوویەرێ ئەو جی بتەمامی دەردۆرە ده دکانە دەربکێ ئەو جی هەموو خەراب بوون و هاتن شەوتاندن گەلک زیان ئێ مادی گەلکی مەزن لەوێ دەرێ چێ بوون بەرگۆ ئەو ناوە بازارێ باشە زیانێن جانی شەهید و بریندار چەندە زیانên canî li gor agahiyan heya vê gavê dibêjin 4 kes bûne qurbanî û bi dehan jî birîndar hene li heme nexweşxaneyên Qamşlo ew hatine belavkirin û tên dermankirin hinek ji wan birînê wasê bikin û gelek jê jî birînên wagiranin li heme nexweşxana anaka ew birîndar tên dermankirin ji ber got bazar gelek qelebalix lê hebû di wê wextê de çûn û hatin gelek nava bazara Qamşlo heye di wê dema piştînî biro de gelek ziyan giha welatiyan di wê teqînê de باشە سەبری تۆ ئالیەکی بەرپرسیارەتیە تەقینێ نەخستی ئەستۆی خەدە و ڕێبەبەریە پێدێ یاکۆ دەسەڵاتدارە لە ڕۆژاوای کوردستانê ئەو چت بێژێ چ داخوایانیدایە حتاوەکەنها یانجی بێدەنگیە حتا vê gavê kesî berpirsiyaretiya van teqîna li hestê xwe negirtiye û hê têda xuyanî derneketine her wiha rêveberiya li vê deverê jî ew jî hê jî têda xuyaniyên fermî derneketine û têda tik nehatî ragihandin ji ragihandinê re bêkê ev teqîn çêkirine çawa çêbûye tenê ew hêzên ewlekariyê hatin ew dever dorpêç kirin خلق دوري دەڤەرێ خستن li gor hate gotin got ew tirsiyan teqînin dijî çê bibin ya hê otomobîlin dijî hebin hatin ew dever tev dorpêç kirin û welatî dûr xistin û hê jî ew dever bazara Qamşlo di timamî hat girtin ji piştînî birov ana bazar tev girtiye û rêya sereke jî ê got diçin nava bazarê û derdora wê ew jî heta niha ji ber hêzê hewlekarî hatine girtin باشە بریندار چه نەخۆشخانەیاندا بۆ کیژان نەخۆشخانە هاتنە بەگوهاستن گەلۆ بە پێویستیان ئەنگۆ ئەوەی و پێویستە ژێ بریندانە ڕاتێ ئەنجامدانیان نا بریندار li hemû nexweşxaneyên bajêr hatine belavkirin ba nexweşxaneyê ê gol nava bazarê ê nêzîkî cêbûyerê bûn wek ya Selam ya Rehmê ya Emel
الويدري قالك جوان خلكي او برن ويدري وهنك جيجي عنين نخوشخانه يا فرمان او انكي دوري بازاري الويدري جي قالك بريندار هنه وتين درمان كرن الجور كو بربرسن بانا خوشخانه يا دانا راغاندن او همه كاري خودكن وقالك بزيش كاتن وقالك نخوشخانه اي دي جي کارمند وانا ایگو چوبون مالی جی بگران کاری خوب پشتینی برو وان بریندارا درماند کرد. باشا روش نها چاوه صبری پشتی زنجیره تقینا کنترل کرنه و که کتب بجه جالیه هزن سر به پیده با. روشا باجار نها چاوه آرام بوه نه؟ روشا باجار هیجی روش تکار بیج تفگر گلکی کم بوی نمای مترسیک مزند نبا ولاتی آندا چه بو بازار او جه کی چه چونو هاتن همو خلق الویده دچنو تین ولاتی ترسی عن حما بر خدام مال خو يعني تکار بیج آنا کو باجار بتمامي تفگر گلکی لیکن بوی سکنیه هر یک لکسوکارین خود پرسه لدوستین خواه لمروبین خواه لنخوشخانات گرن روشا باجار براستی آنا ده مترسیه که ده ولاتی گلکی جوان بویره ایرو چه بون ترسیان گلک سپاس جبوی نوچگهان ارک صبری فقری کش باجار قامشلو لگرمی بو بله تماشاوان جاب نجاره که کو تقینن به وی آوی نفشین کردی دگرن سروک نوراتی هرما کردستان انجمن اجتماعی کرد لسوریه دبشه کودجوین انکسا و مظلوم کوبانه ده بحثا بگر لشکر روشاته کرنو پیوسته حسده دوی درباره ده بریاره بده. برپرسك انجمن اجتماعي كرد لسوريا اشكركر كو جبينك نابرا انكسو مظلوم كوباني حتى انجام دانو تيدا بحثاشان برسك جرينغاتا كرن عبد الكريم ميلاني سروك نونراتي هرما كردستانية انجمن اجتماعي كرد لسوريا راغهاند دي جبينه دا توري كابتنك نهاتا امزاكرن سروک نونراتیا انجمن اجتماعی کرد لسوریه اشکرکر کو جوین لسردخواز مظلوم کوبانی هتا انجام دان انا کسجی جوین قبول کر جبوی یا کریزیان مالا کردی لروشابای کردستان درست ببی سرکرده انا کسی گوتی کو پیست و او دست پیشخری بریا نهات با پیشکش کرن به تایبتی کو بریا نها به سرپرشتی سروک برزانی ریکاپتنا دهوکنا برا هر دو آلیان دهاتیا امزکرن اگر او ریکاپتنات با بجی کرن اف دوخا کونها عفرینو کوبانه و گریسپی و سریکانیت دا دار باز دبن ندهات هولی عبدالکریم میرانی گوتی کو اوید دما بوری دهاتیه کرن بو دیروک جبوی کو زیانک بهتر به روشابای کردستان نگه انکس آماده جبوی یا کریزیه درباره ناوروک جوین عبدالکریم میرانی اشکره کر کو ده جوین ده بحثا لشکر روشاتا کرن و پیوسته حسده دوی درباره ده بریاره بده وانا کسا دوی باوری ده کو بگر لشکر روش بوی پاراستنا روشابای کردستان گلک گرینگا نونر انکسا لهرما کردستان داخواز جه پارتیا ایکتیا دموکراتیک پیدا کر کو هندک پینگابان لسر عرض بابشش بوی درست کرنا براتیه و یکریزیه او پینگاب جی اون کو زندانی کرین سیاسی سر بست برده و لشکریان چار نهیلی و ارتشکان اجتماعی آباب که نونر انکسا گوتی کو داخواز جه سروک بارزانی و هرما کردستان و جواکا نافدولتی هاتیه کرن جبوی ده جوینان ده آماده بن اگر ریکابتن نبرا انکسا و پیدا دهاتنا کرن او جبوی گارانتیا ریکابتنه لروشابای کردستان شر و پافشون نبرا هزین ترکیه و گروپین چکدارین به سرباج آلیکی و قصده و چکدارن رژیم مسئولی جالیکی دن و بردوامه لروشابای کردستان و روشحالات فرات شهر و پفچون دنان برا هزین ترکیه و گروپین چکدارین به سرباج آلیکی و هزین قصده و چکدارین رژیم سوریه جالیکی دن و بردوامن درباره پیشهاتین میدانی و انجام شر و پفچونانین روژا یکشنبه ده ماه یازدان روانگاه سوریه مافی مروفان گوت کل برای تلتمره لگوندوار حسکه ده انجام شر و پفچونین هزین ترکیه و گروپین چکدارین به سرباج آلیکی و قصده و چکدارین رژیم سوریه جالیکی دن و 6 چکدار جه گروپین به سر ترکیه و هاتن کشتن هروها ده انجام آرمانج کرنا هزین ترکیه جبو ده برین بلاوونا چکدارین رژیم دنابرا تلتمر و سریکانیه ده به موشک و توپان 4 چکدارین رژیم سوریه هاتن کشتن
جالی خواه آژانسا سانایا سر بر رژیم و گوت کل در دورا گند اسدی یه سر به سر کانیه و بومبه یکا چاندی تقیه و هجمارک سویل ده انجام ده بریندار بون و گوت که او بومبه جالی گروپین چکدار یم بسر ترکیه و هاتبو چاندن. هر وها سربارکر بالا فراقا به بالا فروانی هزین ترکیه گنده دردارا لگندوار سر کانیه به موشکان آرمانچ کرد. لیتنی زیان مادی بون و آماجه کرد که همان گروپ گف و فشاره لخلک گندکن دا که زانیاریان بدار زور جوان بربگرن. لآلیه کیدن لعفرین روشاوای کردستان جی هزین ترکیه جالیه باکور گندوار حلبه گند شوارغل نافچه شرای هزین قصده آرمانچ کرد. هفدم فرینا بالا فرقا چاودریه لسر اسمان شهبای تا چند دمجمیران لیروانگه بحثا تو زراران نکره. لباجاروکی سلوگی باکور گندوار رقایجی ده پشتینی برو تقینه کی دریا اتومبیل کا بومبرش کری در رودا و ده انجام ده زیان جانی و مادی کتن. لگور هجمارک چالک وان جیدرن خوجهی تقین لی پیشیانان خانه الجبری لباجاروکی سلوگ هاته انجام دان. و 8 کسین سیویل جانا خواج دست دان و هجمارک بریندار بون. جنه اکتبر بوری و اپراسیونا ترکیه لسر روشاوای کردستان دست بکریه و ده 22 همان مهیده ریکفتنا سود چیدنا برا ترکیه و روسیا و حسده ده درباری ده برا آرام یا که ترکیه بحثاوی دکه هاتیه انجام دان. بشه یکم جریکفتنی هاتیه انجام دان و ده گرین هف بشین روسیا و ترکیه بریوه چونه. هری داوی لگنده سرمساخی و کنه رازی بونه کی جالی ولاتیان راسری کور و پیلاوان هاته. لگندوار سری کانی و تلتمر شر و پفچون هین بردامه و روزانه زیان جانی جهمی آلین شر تینه تومار کرن. بشار الاسد سروک رژیم سوریه را گهاند که او د صلات هبش لگل حسده اراد دکه او ریکفتن او که سروری رژیم اسد بو تبع نافچین کردی و گاره. سەرۆکە ڕژێمە سووریە دەربارەی پەیوەندی ڕژێمە ئەسەد و کوردان ڕاگەهاند و نەها ئارتێشە ڕژێمە ئەسەد گەلێک بەهێز بووە و باشکردنا دەسەڵاتێ لەگەڵ هەسەدا ڕەت کرد. بەشار لە ئەسەد سەرۆکە ڕژێمە سووریە دێ هەفدیتنێکە دەرگەل کەنالە ئارتیا رووسی ڕاگەهاند. بۆ ڕێکەوتنا ڕژێمە ئەسەد لەگەڵ هەسەدا لەسەر بنەمایە بەگەرە سەروەریە ڕژێمە سووریە بۆ تەبایە ناوچەین کوردیە و دوورخستنە هێزن هەسەدەیەژێ سنوور تاکوێریشە تورکیە وەرێ ڕاوەستاندن. بەشار لە ئەسەد ئاماژە بۆی چەندێژیدا کوی داخوازژێ کوردان کردە کومەبەستاوی قەسەدەیە ببنە بەشێکژێ هێزن ڕژێمە ئەسەد و ئەف داخواز ژالی هەندێک ئالیان بەهاتە پەسەندکردن و هەن ئالیێن دنجی داخواز ڕەتکردن. سەرۆکە ڕژێمە سووریە دبێژێک و کێشەیە سەرەکە لەگەل پێدەیە کو یەکینەین سەربازی بنابێ یەپەکە دروستکردنە و ئەو بەسەر پاکەکە بەنە. سەرۆکە ڕژێمە سووریە ئەشکەرەژی کرد و بهترە کوردان پەیوەندیاوان لەگەڵ ڕژێمە سووریە گەلک باشە و بهتراوانجی پێشتگیری ڕژێمە سووریە دەکەن و بێتەنێک و ئەو باڵی ئەمریکا پێشتەوانی لێ دەکێ پێشتەوانی ڕژێمە ئەسەد ناکەن. سەرۆکە ڕژێمە سووریە گۆچی و دەدەمە هەدا ناکۆکینە بەرا کوردان و ئەمریکا دەهەنە ژەبەر و ئەمریکا دەمە عێریشا تورکیە دەست پێ کرد پێشتاخوا کوردان کرد. ئەڤە گوتنێن سەرۆکە ڕژێمە سووریە دێ دەمەکە دەتێن و مەزلوم کوبانێ فەرماندارێ گەشتیە هێزن سووریە دیموکراتیک هەسەدا گوتیەک و ئەگەر هێزن هەسەدە ببنە بەشەکژە ڕژێمە ئەسەد پێویستە چارچۆڤە سیاسیا ڕێبەبەریا ڕۆژاواوەکە خوا بمینێ و هێزن سووریە دیموکراتیک وەکە هێزەکە سەربازیە سەر بخوا بمینێ. دە ڕۆژێن بۆری دەجی هەندێک کە هەوڵ هەبوون ji بۆی دەستپێکردنا گوتوبیژان نابەرە ئالی و پارتیان ڕۆژاوای کوردستانێدا چاودێرێن سیاسیانی ڕۆژاوای کوردستانê vê pêngavê û encamdana civînan ji bo yekrêziyana mala Kurdî bi xaleke girîng dizanin. گروپن چەکداریان لە عەفرینê دەمێنن دارên welatiyên Kurd dibrin û bazirganiyê pê dikin. Rêxistina mafya mirovan li Efrînê dibêje ku ew helmet bi hemahengî bi fermandarên grûpên çekdar re tê encamdan. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê binpêkirin û dizî û desteserkirina mal û milkên welatiyên Kurd yên ku li ser xaka xwe mane berdewam in û her buhana ew e ku bi ser peydê vene. Ji bilî wan jî malbatên derbeder yên ku ji ber êrişa Tirkiye reviyane milkên wan ji mal û daran bi temamî navbera grûpên çekdar û malbatên wan de hatine parvekirin.
رخصنا مافی مروفان لی عفرینه در راپورتک خود راگهاند که گروپین چکدار و عربین کول هرمی هاتنه بجی کرن بردوام برهم و دارین کردان جخوره ددزن و داران دبرن داکو بکن ایزنگ همان رخصنی دایزانین کول نافچه بلبله هینجی گروپین چکدار ین دست خوا دانین سر نافچه دارین مالباتین دربدر به بهانه سر به پیده ونه جخوره دبرن هنجاران بکار برین رادبن به بهانه کو داران وددن لی مبستوان اوه داکو بکن ایزنگ و بازرگانی پی بکن و بفروشن رخصنا نافبولی ناوین فرماندارین گروپین چکدار ین دست وان ده وی هلمته ده هیا بلاف کرنه ناوین وانجی اون طارق جوری ابو زکور بسام جه چکدارین حمزات هروها هر یک جه ابو طلال و الاسمر جه چکدارین سقور شمال جبلی ویکی عربین لی بلبلی هاتنه بجی کرن دارین زیتون و تو و هناران یانجی دارین مرخان وکو چنار پالید سندیان دبرن و ددزن و برهمین زیتون تری و هجیران جناوا زویان دچنن و شخوارا دفروشن لنافچه ماباتا جی مجار نگلکی جدایه لوی دریجی چکدارن جبهه الشامیه به فرمانداری شیخ جمعه الجبلی و چکدارن ابو احمد برهمین داران به بهانه ین پیدینه ددزن هروها تلیزین کوشینی نافچه جزیتونان داگرتنه جناوا زویان دست سر دکن رخصنا مافی مروفان لعفرینه رونی خصیه سر کریارن لجندرس چه دبن کو عربین هاتنه بجیکرن لگند تلفه به هماهنگی به فرماندارن حمزات را برهمین زیتونان ین ولاتین گند کورزی تددزن دوی دما داویه ده هجمارا گروپین چکدار ین لحریما چیای کرمیج دمان کم بونه جبرکو بری خودانه حریمین دن ین روژاوای کرستانه و روژالات چمه فراته و دو اپراسیونا ترکیه ده بجدار کر لطوی ویه که و کم بونه هجمارا وان لی بن پیکرن ده درما فشینین کرد لباجار عفرینه و نافچه و گندین وی ده بردوامن بله تماشاوان جاش بوی زاینا داوین زانیارین باجارن روجاوای کردستان زبر خودمان و چگهانه آرکه داره عبدوش باجار حسکه لقلمنا داره دنباش چه زانیاری لبتانه شروع بچون روش به چه اوایکیا نبرا رژیم و ترکیه ده لنافچه حسکه و سریکانی و آنکه چه هیت التمر بتایبتی کو لآلیه کوبانه هر دو جوخه آمادت کن ایریشی هف بکن بله سپاس زنار شخوا اف روژا سسیایی گو بشر دسته سبیده گورد به خورد به لدگی بشوه يعني شر حتى أصلك روستاندن دوی روژا سیاد شخوا حتى آن هاجي امدكارين بيجن الشر دماداوی ده ایریش ترکیه آلیگرین ترکیه شروانین گوبسر ترکیه به توپا ایریشی وان گنده دکن گنده عزیزیه ریحانیه القاسمیه امیکیف ین گو اوانا دبن کنترولا قصده دنم آلی کی دن دجی ایریشک وان چکداری بسر ترکیه هات سر گنده دردارا الشوا گنده دردارا يعني هزار جيميل ويدري اخوب جي كربو و برسفا ويدا اجبر ولوجي يعني امدكار بيجن رجيم يجي بتوبين الجموي ويجي برسفا وان توبي كوج هيلي شيلا چكدارين بسر تركيا دهاتن جهيلك دنجي شخوا يرو وك دوريك روسي تركيجي در كتبو حتى نزي سري كانيه وديسا بقريا شخوا الجندي دوري تربيسيجي قريابو هذا اب بيجن دوريا روسي وتركي يا هبكش براسي وقت يعني انها يعني تبع وقت شبيدب يعني شر حتى اصلك راوستاندن تشتا يعني جمر هذا بوتن جو قصدي قريب يرو يعني وقت كمينه كي تشيك جوان جروب ان چكدار ين سر تركيا والجندي مناخ ويعني هجمارا نزيكي ده لشكرن بسر تركيا هاتن كشتن دوی کمینا گو جمار چه کرن باشا داره او شر نبره
چەکدارن سەر بە تورکیاوە و چەکداران ڕژێما سووریە شەرەکی فەرمیە عێریش تێکردن یانجی بتەنێ هەبدوو ئارماژکردن هەرەکو لە بنگاخە و بتەنێ ئارماجکردن تێکردن دەنجامە دەژی سبیل دەربدەر دەبن. بله يعني دەستپێک تۆپ گەباگ هاتن لەسەر گوندێ دەردارا کەتن یا گۆ رێجیم لێ دەرێ هێزا خۆبجی کردیە رێجیم بەرسبا واندا تەنێ بەرسبا واندا يعني دکارم بێژم رێجیم دووری نقطەی ئێ جەبهەی نقطەی شەڕ شخوا گوندێ دەردارا يعني ئەو دکەوێت سەرڕیا زرگانی و تلتەمرێیە يعني ام دكارين بيجن حتى استكي دوري جيشر شخوا ريجيم الده كديسا وغريابو غندي مشعيفه تشتي جو چكداري بسر تركيا جي دركتن وان هاديسا جي ريجيم خوش غندي مشعيفه وكشان دي لي غندي مشعيفه يعني حتى انها فالايه جبر مترسينا ريجيمي هاي قديسا إريش بين لسر وي قندي هاني باشە گەلەک سپاس ji bo نووشەکانی ئارکێ دارا عەبدووک و لەگەڵ من بۆ ئارتێشە تورکیا و چەکدارن بە سەر بەخوا ئامادەتکەندا کو عێریشی کوبانێ بکەن ڕەوانگەها سووریا مافی ئەمڕۆڤان ڕاگەهاند کو هێزن تورکیا و گروپێن بە سەر بە ئامادەکاریان دەکەن کو عێریشەکە ئاسمانی لە دژی عێریشن هێزن هەسەدێ لە بەژارێ کوبانێ ئەنجام بدەن ڕەوانگەها سووریا مافی ئەمڕۆڤان گۆجی کوامانجێ عێریشە ئازمانی یا تورکی لە بەژارێ کوبانێ ئەوە وکو شارێ لە قاسەدێ بکەن تا کوژە ناوچەین سنووری ڤاکشێن. ژاری خۆبەجۆکە ئامادەکاریش بۆی ئەگەر ئەنجامدانە عێریشێ بۆ سەر ئارتێشە تورکیا و چەکداران بە سەر بە یەپەکە و ڕۆژێ ماسە دەست بە کۆڕاندنە خاندەکان دەنابە سڤیلان دەکردە ژێدەرەکە مەیدانی ژێ کوبانە ڕاگەهاند کو هێزن یەپەکە لە گەرچەکداران ڕۆژێ ماسە دەنابە باژارێ کوبانێدا دەست بە کۆڕاندنە خاندەکان کردە ئەو ژیوەکە ئامادەکاریش بۆ ئەنجامدانە عێریشە بۆ سەر ئارتێشە تورکیا و چەکداران بێسەر بە گۆری زانیاریان خاندەک دنابە سڤیلاندا تێنە کۆڕاندن و بێ چەندەیە ماتەرسی دنابە سڤیلاندا بەڵاو کردیە. ئەمریکا هەژمارە لەشکرên xwe yên ku li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Feratê bimînin eşkere dike û hêzên Amerîkayê dubare hebûna xwe li deverê bêhtir û bihêztir dikin û cornetandkên nû belavkirine. Piştî biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Rojavayê Kurdistanê û encamdana operasyona Tirkiye û encamên nûên yên nêrînî li ser Rojavayê Kurdistanê û gelê Kurd gotan niha hîn şer û pevçûn berdewam e, hevdemê wê hêzên Amerîkî dubare hebûna xwe li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Feratê bêhtir û bihêztir dikin û vê carê cornenû ji tankoçekên xwe yên giran belav dikin. û serok erkanê desteya hevbeşiya Amerîkayê hejmara leşkerên xwe yên ku lê deverê bimînin eşkere dike. Mark Emilî serokê desteya erkanên hevbeşiya Amerîka ragihand ku welatê wî bi niyazê 500 ta 600 leşkerî li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Feratê bihêle. Mêlê di lêdwanekî televîzyonî de roja yekşemê ji ABC re got hejmara leşkerê Amerîkî ku li Sûriyê bimînin ji bo şerê roberûbûna Daişê û gerentiya têkbirina wê di demekî kêm de û roberûbûna Daişê û gerentiya têkbirina wê dê kêmî hezarî be, eger heye 500 ta 600 leşkerî be. Herwiha mêlê amaje kir ku Pentagon hê biryara dawî li gor nirxandina rewşê nedaye. Lewma hejmar nehatiye destnîşankirin lê Washington dê hebûna wê ji bo bidestxistina armanca wê ya sereke bi têkbirina Daişê ta demekî dirêj hebe. Ajansa Associated Press di vê derbarî de beriya niha li ser zarê Trump got, serokê Amerîka plan ji bo mana nekêmî 800 leşkerê Amerîkî daniye û biryare 200 ciwan li bargeha Eltenef li sê goşeya Sûriye, Iraqê û Urdunê bimîne ji bo parastina zeviyên petrolê li Rojavayê Kurdistanê ango Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê. Ji roja biryara vekşana hêzên Amerîkî û tanha hêzên Amerîkî li bo tevgera wan lê derdora zeviyên petrolê li Rojavayê Kurdistanê berdewam e û jê dernê xwecahî tekez dikin ku bargehna xwe yên nû niha ava dikin û bi taybet li devera hîm û li dergehê Qamişloyê Rojava û deverên Tirbispiyê û Aliyan û Dêrikê
بەردەوام گەرên wan bi rêve diçin û aktîvin. Her divê mijarê de wekû yekêm car lêdevera navbera Tiltemerê Ofîsa Dexlodanê Aliya de li ser rêya M4 tankên Emerîkî ji corên Abrams û Bradley hatin dîtin. Li gorî jêdernêxwecehek karwanê leşkeriyê Emerîka ku her du corên tankên Emerîkî nû li xwe digirt ji bo başûrê Hesekê beref Kobanê û Girê Spî ve birêk kete. Li gundên ser sînorê Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiyê re jî li aliyê Dêrikê û li gor Kurtê vîdyoyekî ku jêderna xwecahî belav kiriye, gereke Emerîkî ku ji hejmarek otomobîl û alavên leşkerî pêk dihat, duh roja yekşemê hat encam dan. Di çend rojên borî de hejmarek raportên mîdyayî te kes kirin, Kongres biryara mana hêzên xwe li Rojavayê Kurdistanê cîbecî dike û biryara Trumpê vekşanê şaşîtiyek bû lê gorî siyaseta Emerîka û sînatorên Emerîkî û nihatê çaksaz kirin û rojên bên jî plan û projeyên veşartî jî eşkere dikin. روسیا د پشتیوانیا رژیما سوریه د بەردەوامە و هەری داوی وەزارەتە دەربەیە رووسیا دەبێژێت دەبێتە خەکە سووریێ بە تایبەتی زەویێن بەترۆلێک و دەبن کۆنتڕۆلە هێزن ئەمریکی دەنە دووبارە بەگەڕنەبن کۆنتڕۆلە ڕژێما سووریێدا. Li gorî yekeftina Tirkiya û Rûsyê ya Sûçî derbarê Rojavayê Kurdistanê, dewriya Tirkî Rûsya hevbeşiya çaran îro Rojavayê Kurdistanê hate encamdan. Rûsya piştevaniya rejima Sûriyê de berdewam e. Herî dawî, Wezareta Dervaya Rûsyê dibêje, divê tevaya xaka Sûriyê, bi taybet zeviyên petrolê ku jêr kontrola hêzên Emerîkî de ye, dubare vegere jêr kontrola rejima Sûriyê. Sergî Lavrov, wezîrê derveyê Rûsyê, dê dwaneke rojnamevanî de got. Rûsya dê li ser dubare kontrolkirina artêşa rejima Sûriyê li ser tevaya xaka Sûriyê zûtirîn dem de bi awayekî çalak rişt be. Herwiha Lavrov serbar kir û got, bi tenê kontrolkirina artêşa rejimê li ser tevaya xaka Sûriyê dê terorê bi dawî bîne û hemî dozên girêdayî çareserkirina krîza Sûriyê çareser bike. Lê dwana wezîrê Rûsî piştî belavbûna nûçeyên dubare belavbûna hêzên Emerîkî bi taybet tankên Ampras û çekên giran li derdora zeviyên petrolê li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatî Feratê hatiye. Di vê derbarê de beryanha Ajansa Associated Press li ser zarê Trump got, serokê Emerîka plan ji bo mana nekîmî 800 leşkerî Emerîkî daniye, biryara 200 ciwan li baregeha Ettenef li Sêgoşeya Sûrî, Iraqî û Urdunî bimîne ji bo parastina zeviyên petrolê li Rojavayê Kurdistanê, ango Bakurî Rojhilatî Sûrî û Rojhilatî Feratê. Herwiha Mark Milley, serokê desteya erkanên hevbeşiya Emerîka, dohragihand welatê wî binyaza 500 ta 600 leşkerî li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatî Feratê bihêle. Lê aliyekî din girêdayî mijarê û rola Rûsyê li Sûriyê û destwerdana wê, dewriya hevbeşa Tirkî Rûsya çaran lê deverên bajarê Dirbêsiyê Rojavayê Kurdistanê îro birêveçû. Li gorî daxuyaniyeka wezaretê dewriya çaran bi beşdariya leşkerên Rûsya û Tirkiyê îro sibehê birêveçû di çarçoveya rêkeftina Rûsî-Tirkî de li Sûçiyê hat cîbcî kirin. Ji bo ronahêxistineka bêhtir li ser civîna serokatiya Anekasê û Mazlûm Kobanî û herwiha dawîn pêşhateyên bajarê Kobanê ku Tirkiye ji aliyekî bo çekdarên bi ser be û ji aliyê din ve jî rejima Esed û hêzên YPG xwe amade dikin ji bo êrişî hev bikin. Zebêrê xwe bidime cem her du mêvanê xwe Birêz Emer Koçerî endamê Komîteya Navbendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û herwiha Birêz Elî Temî endamê Nûneretiya Anekasê li Kobanê. Birêz Emer zêr cem te dest pê bikim. Ev civîna navbera Anekasê û Mazlûm Kobanê de hatiye encamdan di çawa nirxênê şirvata jê re çi ye? Gelo pêngaveke erêniye hatiye avêtin û an jî wextê wê neguncawe û dereng ketiye. بله سپاس کاک زنار بریاز بشتغلم از فازم بیجم احماق ديل الشهيدي مي وكتن القام شلوس سي تبجيل المظلم واز ترساغير ملباتي واد خوازم واز تخوازم خوش حاليج كسي نهار بريندار بوي و تقنين چي بوي القام شلو براستي ام وكا تقدر سياسي كردي بشواكي قشتي يعني ام وكا يعني انجمن اجتماعي كردي ام مجبري دا مدستي قدريش كرياج بو هر إكريزيا يعني قوتنا كردي ومالا كردي وهم زانجي طبعا يعني قالك يعني اتفاقات شبونا نابينا انجمنا كردي ونابينا تبدمي ووان داج لحظة شهر دحتانها بس براستي
يعني او جديه الاشياء هذه نبو انه بما بان اتفاقات تشد بنا بين مواد بينن بديت انه يرو وقت اتفاق شد بو واعلان بو اتفاق بشتي هي نجهين هي جمع دجله درباز نكرين ويالي ولاتما مباشره مديت بس يكسر انه دبكتن سر تلفزيونات اخوة ودكوتن ام نميزيكي وان تشتي بوين وان برياري بوين وان برياري وهاتن استاندن وهاتن كرن ام بينا بس جوي مترسي كي براستي هاي يعني تا ترى داي انه يبو يعني ام هذا تماشاكن كاك زنار يعني كما قصد مثلا قولي بغير هرابي كما ومظلوم عبدي دي مثلا هرابي يعني في مثلا اكريزيا مالا كرديو في ظرف هذا ام حميد زانن ظرفك يقلك اذا عصيبه ظرفك يقلك زحمه ظرفك يقلك نخوشه يرو سر ملتما دربازبي يرو اشتياحات تركيها يرو يعني تهديدك ما ظن سر يعني سر ملتي ما بقشتيها بس يعني كما مثلا ها لها بس بشخيريها كما مثلا ما سدرها ما باعتبار انه او واجهها كما يعني بشكلها تي طرحاندن في اواهي طرحاندن يعني ما بينتهي تا تاليه انه يعني وبقدر قيمته حتى تالي يعني باشا برز عمر تبه پێنگا کوژبین هاتیان جامتان تب ئارێنیت خوێنەیان ژی نەرێنی ئیجابیان سەلبی يعني وقت سما سدوا براكم هر يعني هر من اللي يقومون شيء هر يعني اللي قاعد شيء بالنابينا تبقى سياسي كردي وبشكل عام ولا بنا يعني بشينا كوكي هبن يعني حل الجواب دانين وابزرتك براسي ظرفك يعني ملائمه انه عم بكاربن مالا كردي بباريزن او امكاس كارم بيجم ما تبقاش مالا كردي راسي وقلكي الاواز بو وقلكي يعني بحال بو يعني تشتكي ام وقت تغرس وقت انجمن اجتماعي كردي وقت بارتي بقاضي كردستان سوريا براسي ام جابك كي ميزان تشتكي باشا بس حتى ترى داي ونواب هري سريب بسربسي وين يعني وين مثلا انه والله يرو وضعك يرو ظرفك هيا ديتا ضربات زبغه لوازم للاسف يعني اب مرمى تجاره كذي مثلا حالك وايز ضعفيدا ام دعوه كرديت كي بيشتي جبيد ما قدرت كذي ام دبينين بريو كباري استبداد خو تفرد خو دكتاتوريا خو لسر مني تبغى سياسي كردي وسر ملتي مي بشوي بيشتيجي باشا برز عمر زي دوباره بقرما جمتا برخ بدما برز علي تمه برز علي بيش بچونن نابچه عم بيجن علي كوباني ويالي گرسپي کو ترکیه جال یکیبا او چکدارن خوا آمادت کنش بوی انجام دانا ایریشان جالی دنبرجی یپکا و رژیم اسد خاندکان دکولن او جی بجن کو اگر هي ایریشوری کرن او جی خوا آمادت کنش بوی ایریشه چاوت خواندن و شروع بکرن پیش بچونن لسر عرده و بنریناتا ایریش کرنا ترکیه یک جه خالن رکبتنا سوچیه و بجی بل سر عرده بیان جی گلوپاکس دیسه جبوی ترکیه هاتیه پیغستن داکو ایریشی نافچوین کردی بکی سلاف ریز شتا مشاوانی ترا و سپاس کن میوانته تشتی با از امتی دگم يعني تشتغل كورباني وتلابيد وسرقاني شي بوي تشتنا سياسيين انا مثلا عسكري حسن بو ونظرا اتفاقات نقابة امريكانا وتركان دا شي بو بوي اتفاقي بوي بيماني درباس بون تركان كانوا درباس سرقاني وتلابيد بابنا جريسبي بابنا ايه دنجي بيمانك نقابة تركان ورسان دا تشيبو او جل سرس كوباني وقامش بو او اتفاقية شد بيجي اتفاقية بيجي و يبكاج كوباني دركبه
في حال ويا باكاش كوباني در نكت وتركان اثبات كر انه يا باكت كوباني ديوي شغال جرى حق كي ازبر اتفاقيه روسيا وتركان بجمع في حال تركان اثبات كر ويا باكت كوباني دي جرى حق بك رد بك وجرى حق بك يرش بك يرش هو هرمي بك ابا ازبر اتفاقيه بجمع دول اتفاقيه روسيا وتركان بجمع بله إدني تشتي شيء بوي تقال خندق وكرد مثلا سه سال نظام خندق نقول مثلا شرق فرودنا مثلا خندق ودونا مثلا مقاومة مثلا سياسية لا برسام أو برز علي برسام أو بردا تقدر إن يبقى وأرجع مع أسد وكاربن روبرو إيريشا تركيا بنو برسا هاري جرين بردا رجع مع أسد جدية ده برجري كرنا ده بر باشار كوباني ده هاتنا رژیم اسد لکوبانه و هاتنا خال دربیسی و گلک دغر دنه هاتن نجبو هاتی و حریمه بپاریزه هاتنا خال جبو دستی خواب سرده جبو کانو به ترکارا وکی بین بگو یاره تشتکی لعدل به بستینه مقابل بی تسلیم که رژیم سبی به مسئله هاتیه سبی خاطری کانو به تشتکی اشترکان لعدل بستینه و حریمه تسلیمی که روسان بضغط امريكان روسان حتى نات كوباني ضمانه او تشتي ترويج دبن انه تركان هجومي ايرش كوباني كنا قالك نوتشا وجي خاند تشكيباري انه تشتنا نراست جبر اتفاقات سياسي كينجي مادي روسان كوباني در كابل معنا فوات شغل دبي امزانه و تركان ايرشي وهرمي بكنا فمن از بجمد بوقت هذا تشكلنا وضع السياسي ده بريدايا قصد دبي فترة خازي يعني بالشتاء الوظائف وكي فيجن دخازي مخرج سياسي شكاره ببينه او انا قال لك الميدان قال لك كار كرن عسكريا كار كرن ليجر سياسيا دنيا تشتك نحقق عندنا سبب عالمي رتش بيجر فمن از بيجم تشتك وتشيد بين رژیم هاتی نجبو وان بپاريزي رژیم هاتی جبو صفقات که تركي راليخ سر ادلم باشا برز علي تقول كو ركبتنا السياسي هنا تركيا ضمن هذا هجومناك ريشناك كانجي روسيا بكشا ركبتنا روسيا تركيا اگر تركيا بجن داخل كرن بلغانين كو يا باكي ده كوباني ده ايريش بكي حتی چرا ده که اگر ایریش کرنا ترکیه هاو روسیا کو گلوبا کسک جره به بخیل گوری رکبتنش بر رکبتن نبره هر دو آلیان ده هاتیه کرن بعدم ببی اوایه یا پکش برچه جه کوبانه بناکشه کو رکبتنا سوچی لنافچه نمبجن آلیه دیر که قامشتوانه که جیب جیکری و 30 کیلومتر جه سنور دور کتیاج برشل کوبانه جیب جینک او دبينا مبكشيان او دبينا مش كوباني دركتنا او دبينا بكوباني دوتننا من از نظام حتى المكون هنا تننا لجور اتفاقية روسان وتركان دبيش كوباني دركتن حاسي 6 كيلومتر حتى ريا روكو وكيل جماعتين اسكرن اللي تشتي خازم بيجن اشتا مشاواني اكيرا ما تشتي هريما شرقي فرات موضوعك سياسي انما موضوعك عسكري يعني قصد اول مره ايمن از دبين مجاره كمينه كونه خدمينه دمك حرج ده ودمك تستحقاق جبين ملاتيرا نانين وعلمي قال لك استخفاف او كرم السلام عليكم برز عمار زي بري خابت ما جمتا پرسا هری گرینگ ده من هده کدنا با خالکه ده هاتیه بلاب کرنو کلک شروع بکارجی بیجن او نیسیکون یا کو بریاره چه بینه برا انا کسو پیده دم بیجن علیه مظلوم کوبان قصد بورا پنگا بکا ارینیا نرینا تا حتی شراده که دورده قصد جدیه جه پنگا جدیه جه نیسیکونه کو نیسیکونه برا و انا کسی ده چه بو بتایبتی کو عبدالکریم میرانی نونره به سروک نونراتی هرما کردستان یا انکسی گوت کم جرا بگرا لشکری رود جی ده جبین انکسی و مظلوم کوبانی ده هاتیه گوتو بشکرین اب همو معادله انگو رکبتن بیگ جاری هاتنا بحث کرن و وگر و رکبتن چش رو بجرته کرن دورده قصده حتی چراده که فشار لسر حتی کو برف و
هەڕێکەوتنێ هاتیان بۆ نزیک بوونێ. بەێ کاک زنان يعني ئێمە وەکە مەجلس يعني ئەو دەبێت سلەکی لا یەکلیزیە سیاسی و ئیداری وعسکەری و هەبەش بێت هەبرە يعني هەر شتێکی گرنگە دەبێت ئەم سەر بسەکنن ئەم بەگەرن نەوای قەسەد يعني حتى چرا دای قەسەد و بجدیت لێ مەسلەها تەماشاکە بنێرێ دەبێت يعني ئەم ببینن إنه يعني قالك برس هنا دبيت تبغى برسيها بكي مثلا انه مثلا قسد يا مظلوم عبدي مثلا كاري مثلا استقلال خابديج منظومه يعني عمال كردستاني بشيوات يشتي مثلا كاري مثلا تبرؤ بكيج قرق كارين برين هابوين النباش در حق ملت الكرده يعني مثلا قسد كاري ارتباطات خب قنديله قطبكي مثلا ئەمکارە مەرجێ ئەنەکەسێنە بڕێز عمەر دوێ قەسەدە بەقات شتا بکێ مەزلوم عەبدی حتا کوانەکەسە بە ژنێزیکوونە ڕازی بێ هەبێتە بەحسکردن دوورکەتن ژقاندنی و ئیستیقالەوانە. الو بەڵێ کاک عمەر کەرم کە ئەمکارم بێژن ئەم گوتنێک و تە بەحسکردن ئیستیقالە و دوورکەتن ژە قاندیلێ وان کەسێن و تاوانبارن و ڕادەست بکێ وەکە مەرج ئەنەکەسیەوە بکار بێنێ و یانژی ئەنەکەسێ بدانە پشتخوا. يعني از توقع دكم يعني ايرو دفي انكسي نب بشكلك عاطفي هذه المسألة وتبن باندورا عاطفتها جماهير مدى يعني هناك او استحقاقاتي هي نهار دق يعني حسب مستواكي ناضواتي الجنيفي وبوا يعني يونري ملتي كل منابه ملتي كل دستورة شغالة لمستوى متحدة يعني. بله. يعني دفي يورو نكبت بن باندورا عاطفي ده ودفي حقي خو بخوازي وحقي يعني حقي ملتي كرد بخوازي دفي اتفاقانها باشروجي بينتا تشيب يعني يا جرينج اب كاغزنار يعني وقت في حال ايرو يعني ام خد خدمه باندورا عاطفي ده وتشتكي امسرها بسد نكبه ومجلسي براستي بخسري بقاسي نهايرو مجلس يعني امنها ند بازاري قوته زعجبو مدانا ما مثلا نأبه بس اتشتا امزان انه تجاربي هذه مرة وكمجلس يعني صار بورين را نتشت المباشر بون نتشتكي جهي ولود الرحناي بون ود القشيبون حتى يرو ام كاربن ام بجن نا بالفعل يرو هاتنا يعني هاتنا تقرن انه يكريزيا مالا كرد يعني يكريزيا قوتنا كرد دفي ظرفي نخش دا يرو ام تداد بور باشە بڕێز عومەر داوین پرسیار بنەڕیناتە دەمان هادا چژ ئالیە قەسەدە تێخواستن بکێش بۆی نزیکبوونێ و چژ ئەنەکەسێ تێخواستن مەبەستام دووردە تەنازولات کووەرنەکردن هەتاکو ئەو نێزیکبوونا و تەبایە گەلێ کورد لە هێویە و چاوەڕێت کێ ببێ ڕاستێک سەرعردێ. براستي زنار جان يعني ايرو قسد وما قلتي يعني مؤسسة عسكرية لا مؤسسة سياسية يعني فجبي أوي أو تريهان سرقل كيد يعني دبي أم وجن أم سر أن رانهرن يعني أو رهنا ما زلنا سر قصد أزبجم يمكن يعني شاشتيكي يعني إيرو يعني بالراس وقت في حال تبقى سياسي كردي من مجلس كردي وإيه من إدارة ذاتي الهبرين يعني موضوع الدنيا أو بالفعل دبي تكبن مثلا يعني تنازلات المؤلم ده حتى لا مشكله خمناكي بلا يعني وضع سراح به بلا تنازلات شبه هالطرفات فحتى تنازلات شبه ام حوجنا يعني جديتك حقيقيها بهذه المساله هذا يعني ايرو تشتا يعني مثلا ايرو حتى تشرا داي مثلا واداره ذاتي مثلا ما باش نقصد باش الو وقبول بك بجمرجي روج يعني دربازي ولاتي والربابرين بل خطاب كرن شيفاكي هالبشي ما أنا ولاتي كمن بكل وابن وأوجنها ميزان وطوات شيء ممكن إنها أو سواب في لقيت إنجا شيء رجال سوري الشامي أم بيجي خوش هي أبيجي بازاك أبيجي تروكا كت يعني قرانين كاتزنا بس تشرا داي مثلا تشرا داي وقبول بكي بهادات بجمها ما بجم بهادات يا راسه انه يعني مجلس كردي بشواكي هبشي كار بكي درازاتيرا مثلا صار صعيدي عسكري صار صعيدي اداري صار صعيدي سياسي يعني ببي حتى بكاربن يعني بكاربن مالا كردي بفارزن
باشە بالمقابل بله باشە گەلک سپاس بۆی برێز ئەمار کۆچەری ئەندامی کۆمیتە نەبەندیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا و گەلک سپاس بۆی برێز عەلی تەمیان دامێ نوێنەرەتیە ئەنە کەسە لە کوبانەیە کولگەل من بوون بەرە تەماشەوانێژە گەلک سپاس بۆی وەژی کۆن تەماشەوانی مەبوون ژالیم بەژی هەر شاد و بەختەوە